Какова роль духовного учителя на духовном поиске души Богу? What is the role and position of a spiritual master on the path of finding the goal of life and the soul? The soul is by nature enlightened. Pēc savas būtības dvēsele ir iedvesmas pilna. Srila Prabhupada gave an analogy. Šrila Prabhupada ir devis analoģiju. That when water falls from a cloud as rain, it's pure and transparent. Kad ūdens lāša veidā krīt no mākoņiem, tas ir caurspīdīgs. But when that water comes in contact with the earth, it becomes muddy and loses its transparency. Tātad, bet kad tas ūdens saskarās ar zemi, ar smiltīm, tas saduļķojās un zaudē savu caurspīdīgumu. When you filter the water, you bring it back to its natural quality. Un filtrējot ūdeni, jūs varat iegūt atkal ūdens sākotnējās īpašības. A guru is one who, without adulterating the original message, is a person who protects and delivers the ancient traditional message of a history of saints. Un guru ir tā personība, kura saglabā vēstījumu, kurš nāk no vēsturiskajiem svētajiem tādu, kāds tas ir. And teaches us how to restore our original natural consciousness through our spiritual practice. Un tāpat viņš mums māca, kā atjaunot mūsu garīgo būtību caur garīgo praksi. A guru is one who, through their example and through their words, is actually teaching us how to purify our hearts and truly love God with all our heart, mind, and soul. Guru ir tā personība, kura mums gan ar savu piemēru, gan saviem vārdiem rāda, kā mums rīkoties un